أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي، پیغمبر أمتي حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتفكا بن حتى رجا قيامتي. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا قرآن كريم بكن. خدا عز وجل دو قرآن بيروز دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. قال مسلمانا حتى قيامت انسان گوورن شطرف خدا عز وجل و قلق نعمت لوهاتنا كرن ان نعمتا مزنجي گو قرآن جي انسان را هاتي شياندن. قال مسلمانا يعني حتى قيامتي ان نعمتا مزن جي انسان را قرآن كريمة، قرآن بيروزا. قرآن كريم اوغو حقية جباطلي دفقتيني. قرآن كريم اصلا نگوتنا انسانايا بلكي خبردانا خدايا. قرآن كريم گوتنا هري خوشا، گوتنا هري بقدر قيمة مقدسة. قرآن كريم قيناغا هدايتيا. قرآن كريم اوكو منبع شفايا. قرآن كريم بري انسانا ددي حق وحقيقتي، بري انسانا ددي باشي وعدالتي، بري انسانا ددي حضوري ومحبتي حجيكرني. قالي مسلمانا خدا عز وجل دو قرآن بيروز دا وها قوتيا: محقق اف قرآن بري مهو ددي ان ريا راست، مزگینی ددي اوان باورمندي گو عمل صالح کرنا، گو جوارا خيركا قلكي مظن هيا. خدا عز وجل وها قوتيا: محقق اف قرآن إن هذا القرآن، محقق اف قرآن يهدي للتي هي أقوم. بري مهود دي ويريا ان راست ومزگینی ددي باورمندي گو عمل صالح کرنا، گو جوار خيركا مظن هيا. قالي مسلمانا يعني قرآن كريم اوغو بري مهود دي ريا راست جريه خراب، جريه غلط بري مهود وگريني و بري مهود دي ريا راست. ريا گو كيفا خدا و پیغمبر جيرتي بقرآن مهود كفي ويريدا. انسان باورمند ایمان بخدا آنی بن، به پیغمبر آنی بن، يعني شرط ایمان بجه آنی بن و عمل صالح جي كربن، جبونا الدنيا خوا جبونا آخرتا خوا عمل باش جي كربن. قرآن كريم مزگینی ددي وا گو روجا قيامتي جوارا خيركا قلكي مظن هيا. قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي وها قوتيا: قوتيا محقق اف قرآن اكرام خدايج انساني را. قالي مسلمانا
قرآن وقتی گم هات خوینه عبادتا عمل کرنا پی فرضا دو قرآن دا بیم هوی چاوا خدای خوناس کی هاتیه بلی کرن به چاوا مهوی به انسان را دیالوگ قرمش کی هاتیه گوتن به مهوی القارش مالا خوا لقارش حوال خوا لقارش فقیرا لقارش خدمتچی خوا مهوی چاوا دوران مشکی خود تعالی اوجج مهوره گوتیا مهوی چاوا قدر دیو باوه خو بگری مهوی چاوا دعاش دیو باوه خو رکی خود تعالی اوجی گوتیا گلی مسلمانا دو قرآن دا بحثا یکبونا خدا هیا دو قرآن دا بحثا معاملتا به انسان را هیا دو قرآن دا بحثا حق و حقوق هیا بحثا میراث هیا یعنی وقتی گم هو قرآن بخوینی و به قرآن عمل بکی هم دنیا مهو خوش دبی هم جی آخرتا مهو خوش دبی گلی مسلمانا جبروی یکی مسلمان ما وقتی زاروکه واهی آبچوکن وادشین جامعه وادشین جملا دبی بلا قرآن خو بخوینن گلی مسلمانا حرفک قرآن گم هو بخوینی خود تعالی خیر که جمهور یازد که یک خیر خدا بدها قبول دکی و دها زیده ترجی انسان کی گو قرآن بخوینی و به قرآن عمل بکی خدا عز و جل روژا قیامتی تاجک دده سری دیوباوی وی روحنایی وی تاجی جیا روژا دنیای بهتره یعنی قرآن کلام خدایا خوندناوی بقدر و قیمتا عمل کرناوی بقدر و قیمتا وقتی گم هو قرآن بخوینی و به قرآن عمل بکی دین و دنیا مهو تفدا خوش دبی گلی مسلمانا وکا گومت سیری دجی گوت حتی قیامت انسانی گوورن دناوا نعمت گو خدا لوا کرن ان نعمت مزن مگو قرآن پیروزا قرآن کریم خبردانا خدایا نه خبردانا انسانایا قرآن کریم حقیش باطلی دوقتینی قرآن کریم قیناغا هدایتیا قیناغا شفایا قرآن کریم برای انسان دده حقیه برای انسان دده حقیقتی برای انسان دده باشیه برای انسان دده عدالتی برای انسان دده حضور و حجه کرنی گلی مسلمانا دنابا معجزه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ان معجزه مزن قرآن پیروزا قرآن پیروز قرآن کریم نهات یدگیش کرن حرف کوی نهات یدگیش کرن و قرآن پیروز نای دگیش کرن جی تکس نکاری قرآن دگیش بکی تکس نکاری بنظر قرآن بینی خدا عز و جل وها گوتیا بے شبها بے گومان اف قرآن منازل کریا و امی وی محافظه بکن یعنی خدا عز و جل غرانتیا قرآن کریا عیدی خواه گوتیا ما قرآن شیان دیا امی وی محافظه جی بکن یعنی قرآن نای دگیش کرن دو وقتا گو قرآن هاتی اهل مکه دناوا دا یه بلیغ هبون یه زانه هبون یه کو زانه خبردان هبون اما تکسی جوا نکاری بون بنظره کی قرآن بینن نکاری بون بنظره صورت کی قرآن بینن جبروی کی ان معجزه مزن یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن کریما گلی مسلمانا انسان کی گو خوب قرآن بگری اراوی و خدا قوت لید بی انسان کی گو خوب قرآن بگری با قرآن عمل بکی اراوی و چوراوی خوش دبی گلی مسلمانا انسان گو قرآن شخور بگنا خریتا
انسان گو قرآن شخوره بگنه پیشیوان و رهبر ریا خوا ونداناکن او آئیله گو بحکم قرآن عمل دکن حضور دبینن اوان ملت گو بحکم قرآن حکم دکن دناوا گوون دا حیات خوا دوام دکن ملت گو بعدالتا قرآن حکم دکی قوت لیا انسان گوت حیات وادا قرآن کریم تنبی انسان گو قرآن نکن حیات خدا پی عمل نکن گوه ندن امر و نهی قرآن اوانا خوب چوچک دکن گلی مسلمانا خدا عز و جل وهاد بیجی دبی بوی قرآنی خدا عز و جل یه گو بخوازی بریواد دی ریا راست یعنی خدا تعالی اگر کو هدایت هنکا بخوازی بقرآنی بریواد دی ریا راست یه گو خدا عز و جل بریوا ندی ریا راست کسکی گو بریوا بدی ریا راست تنیا گلی مسلمانا قرآن خوندناوی عبادتا عمل کرنا پی فرضا گلی مسلمانا دمالی گلک مسلمانا دا قرآن هنا بقدر و قیمت جی حرمت ددنی دا او زل جیرا قلفا چه دکن او ده خدا لجه بانی ببزمارا با وید دالقینن وقتی گو قرآن بدسته یکی دبی وری هندرو ملت الهندرو جبر قرآنی درابی یعنی وی حرمتی ددنی دا لی بلی او یترلیه یا نا او نیترلیه بلکی گرک چشته گوت قرآنی دد بیجن یعنی گو خدات قرآنی دا گوتی و مهوجی گو خوند گرک الگوری وان چشتا مهو حیات اخوا بمشینی مثلا امی چند اورنکا بیجن خدا عز و جل دو قرآن دا گوتیا بیا دیوباو خوب کن گرک مهو بیا دیوباو خوب کی گرک مهو قدر دیوباو خوب گری گرک مهو دل دیوباو خوا نهیلی حتی گل حیات بن مهو خدمت آوا بکی حرمت آوا بگری قدر و قیمت بدیوا دلیوا نهیلی پشتی گو دیوباو مهو وفات کرن گرک مهو جوارا دعا بکی خدا عز و جل قرآن دا گوتیا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا گوتیا وهاج دیوباو خورا دعا بکن بیا ربی ترحمل و بکی بچاوا وقتی گو اما بچوک بون و رحم المدکر یعنی انسان وقتی گو بچوکن زاروکن محتاج باقمنا دیوباو و قدر و قیمت دیوا شفقت الواد کی گهد دیوا یعنی الواد میزینی دیوباو جی وقتی گو اختیار بون محتاج باقمه بون شپرزه بون نکاری بون ایدی احتیاجی خوا پیک بینن اولاد واجی گرک ولو قدر و قیمت بدنوا و پیرا وقتی گو وفات کرن جی اولاد گلک جوارا دعا بکن چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیه انسان وقتی گو مر دفتر عملی وی تیک قفات کرن جغینی سیتشتا یک جه صدقه جاریه یعنی خیره دوامی خیره گو دواملی دهرکی خیره گو دوام دکی مثلا اورنک وکا ریکک چیکریه حتی گو اوری انسان تیده بمشن حیوان تیده بمشن جویره وری استفاده کرن یه گو اوری چیکریه خیر جیرتی یعنی کهنیک چیکریه حتی گو آف دوی کهنیه دهبی انسان جی بخون حیوان جی بخون خیر جوی انسانی رد چی یاد دوا علم منفعت لی انسان کی یک علمان دی علم کی جوی علمی حتی وری استفاده کرن خیر جی رد چی یا سسیا وقتی گو انسان مر و دپیرا اولادی وی صالح بن
ئەولادی وی قەنج بن ژێرە دوعا بکن خێر ژوی ئینسانی رە دچێ ئەدیش بەر وەیەکێ دێوباوێم هۆ گۆ وەفات ژی کرن زارۆک گەرەک ji dêwbavê xwe re dua bikin ji bo na ku xêr ji wan dêwbavê wa re herê xêra dêwbavê wa qut nebe. Gelî misilmana di Qur'anê da Xwedê Teala dibêje qedrê cîranê xwe bigirin. Di Qur'anê da Xuda Azze ve Celle dibêje qedrê xizmetçiyê xwe bigirin. Qedrê hevalê xwe bigirin. Qedrê yetîma bigirin. Qedrê feqîra bigirin. Xuda Azze ve Celle di Qur'anê de dibêje di kêlomêzînê da hîla nekin. Xuda Azze ve Celle dibêje xwe ji tiştê xirab dûr bigirin. Xuda Azze ve Celle dibêje di bêşfayîzê xwe dûr bigirin. Xuda Azze ve Celle dibêje ji vexwarina Iraqê xwe dûr bigirin. Xuda Azze ve Celle dibêje ji xîbetê ji sebê xwe dûr bigirin. Yani van tişta nekin. Gerek êdî yani en önemli hurmeta Qur'anê gumho hurmeta Qur'anê bigirê miho qedrê Qur'anê bigirê miho Qur'anê bixwênê û tiştê got Qur'anê da dibêje miho wan tişta tetbîq bike. Ji diyama Ayşe pirsîn goma axlaqê Pêxember aleyhî salatu vesselam çawa bû diyama Ayşe ji wa re got goma we Qur'an nexwendiya. Axlaqê Pêxember aleyhî selam Qur'an bû. Yani Qur'anê titxwênê ama Pêxember aleyhî selam yaşamış dibû. Yani Pêxember aleyhî selam bê çit Qur'anê da Xwedê Teala gotibû Pêxember ew tişt tetbîq dikir. Yani axlaqê Pêxember Qur'an bû. Pêxember aleyhî selam zulm nedikir. Pêxember aleyhî selam ji cîranê xwe re qenc bû, ji feqîra re qenc bû, ji xizmetçiyê xwe re qenc bû. Gîbet û seb ew tiştê wilo nedikirin. Yani bê çit Qur'anê de Xwedê Teala gotibû Pêxember aleyhî selam ew tişt bi cih danî. Gelî misilmana xwendina Qur'anê me got îbadeta emelkirina pê ferza gerek miho Qur'anê emel bike. Gelî misilmana miho hurmeta Qur'anê bigirê. İnsanê got Qur'anê dixwênin miho ji wa re bê alîkar miho destekê bide wa. İnsanê ehlê ilmê ne got teleba ilmê dikin miho ji wa re bê alîkar. Weke got niha li memleketê me til kûjan bajarî di mêzênê medrese hene, Qur'an qursî hene, dua de orencî dixwênin û misilmanê camêr ji wa re dibine alîkar û destekê didine wa. Heta mesela divan mehê havînî da mekteb agirtîna zarokê gotêne camiya zêde ne. Yani wextê got mekteb heye zarok hindikî têne camiya yani hindik zarok tên lêbelê wextê got mekteb tê girtin li her camiyê zarok zêde ne. Em weke got em dibînin li her camiyê jî misilmanê xudanxêr, misilmanê camêr keyfa zaroka tênin. Hinek ji wa re keka dikirin, hinek meyve swa dikirin, hinek simîta dikirin, hinek dondurma dikirin. Yani li kûjan camiyê miho di mêzênê hemen misilmanê xudanxêr îkramê ji van zaroka re dişênin bi sebeb çi? Bi sebeb got evan zaroka Qur'anê dixwênin. Bi sebeb got kelamê Xuda dixwênin. Bi sebeb got têne mizgefta, têne camiya misilman jî dixwazin got xêrekê ji xwe re qizinc bikin, qenciyekê bi van ehlê ilmê bikin, bi van zaroka bikin, van zarokê bêguneh got Qur'ana Kerîm dixwênin, ji bo na got teşwîqa van zaroka ji xwendinê re çê bibe, misilmanê camêr îkrama ji wa re dişêne camiya û melayê camiya ji wa îkramê wan camêra dide wa zaroka. Eva tabî ev zarok jî ji wanê xudanxêr re dua dikin, duayê zaroka jî meqbûlin. Çunku zarok bêgunehin. İnsan heta balix nebe gunhê wî tune ye. Êdî evan zarokê gotêne camiya eglebê wa biçûçkin hê negihane hedê got guneh li ser wa werneyaskirin. Misilman îkramê ji wa re dişênin, ew jî ji wan misilman re dua dikin. İnşaallah duayê van zaroka ji misilmanê camêr re yê werne qebûl kirin. Xuda Azze ve Celle zarokê me salih bike.
خدا عز وجل دیوباب ما عفو بکی خدا عز وجل خود مری ما رحمه خلوه بکی مقام و بلند بکی اولاد ما صالح بکی خدا عز وجل اهل ما مال ما مملکت ما تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز وجل مسلمانا قوت لیب کی خدا عز وجل مسلمانا عزیز بکی خدا عز وجل جمعتا کفری بلا بکی خدا عز وجل قوتا کفری ضعیف بکی خدا عز وجل اهل کفری ترسونک بکی خدا عز وجل بیرقا کفری دینی خدا عز وجل قوت بده مسلمانا جهبدور بکی وک برا وک چاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی مسلمانی را وک طولانا هفدو دجدینن خدا عز وجل مسلمانا بکی برا جهبدورا و بکی گو مسلمان پشتا هفدو بگرن جهبدور ببنا آلی کار و قوت بده مسلمانا زاروک مسلمانا صالح بکی دین و دنیا مسلمانا خوش بکی د دنیا دجی و د آخرت دجی مسلمانا عزیز بکی خدا عز وجل قرآن جمر بخی رهبر گو عمل پی قرآن بمشن جبونا گو ام ریا خوا شاش نکن چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی از دو تشتا جوره بهلم اگر گو اون خوب و هر دو تشتا بهلن بگرن اون ریا خوا شاش نکن یک جی قرآن کریمه یک جی سنت منه یعنی گو ام لگوری قرآن کریم هرن ام لگوری سنت پیغمبر علیه السلام هرن ام ریا خوا شاش نکن خود تعالی بکی نصیب ما گو عمل پی قرآن هرن و عمل پی ریا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هرن خدا عز وجل د دنیای د قنجیب دی ما د آخرت د قنجیب دی ما مج عذابه گیر محافظه بکی خدا عز وجل مخوشک بکی بخوشک بونا قرآنی خدا عز وجل د قیامت د قرآن جمر بکی شفاعت چی خدا عز وجل د قبر دا قرآن جمر بکی وک چرای بکی روحنایی خدا عز وجل بکی نصیب ما گو ام لپی قرآن بمشن ام حکم قرآن بجه بینن ام هم قرآن بخوینن و هم جی ام بقرآن عمل بکن خدا عز وجل دعای ما قبول بکی خدا عز وجل دین و دنیا ما خوش بکی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن